A veure, escena que no faci avançar l'acció, escena que va fora. Tu t'empastilles? No sé per què ho pregunto. És que jo la gent que és genial sempre com que es passa amb l'alcohol o amb el cafè o amb els porros, i tu com que veig que no et passes ni amb el menjar, no. Ni amb res, amb aquesta l'únic que li queda és empastillar-se. Ni tampoc he sentit mai dir de tu cap depravació sexual que et faci mínimament interessant, res. Llavors dic, és això. Bueno, t'empastilles o no? No, no m'empastillo. Però sobre les depravacions sexuals del personal, tindries que millorar les teves fonts d'informació. Ah, sí? Sí. Pot ser que tinguis algú realment interessant al teu costat i no te n'adonis. I'm scared to think of having a relationship with another woman. Once was enough, too painful. No matter how much no. No way. Well, but Montserrat, I mean, in life you gotta be brave, no? Otherwise, look, you're not doing men, you're not doing women, you'll be doing a lot of museums. Okay, let's hit it. Uy, la Parque, la superagente que trabaja para Washington. Ay, yo no sé si lo digo bien. Ella es la que busca a los hombres en la nueva película de Marta Vallesbó. Cariño, he enviado los hombres a la luna. Pues sí, que lo ha enviado lejos, pobrecito. Al mío también se lo podían llevar. Uy, la mama de Roma, Jesús. La presidenta del gobierno, que nada más piensa en vender aceite de oliva español por todo el mundo. Pues vaya. La Blanquita de Colombia, la reina de los bajos fondos. Bueno, pues todo eso y más, en Cariño, he enviado Los hombres a la luna, una película producida y distribuida por Costa Brava Film, solo en los cines de máximas categorías. Mira, yo con el resfriado que tengo no sé si ha dicho lo de Washington eso bien.